Чего, до сих пор спите, что ли? Угу. В 10 что-то говорили? А сколько сейчас время? 10? Ну, утюг ждем. Утёж. Ладно, я тогда, мы пошли. Меня не выкладывай. Почему? За Соня, қара, сағат 10-да осы сұрау деген кіші. Бір кеттік завтрак. Ладно, давай. Үстінде осы берудер мазы. Шайқалар келіп тұрып көп. Вообще, аудың асып беру, аудыңа сызып кетелер, точно білемін. Вообще, капец, башыңа да сызып кетелер, қатыр көп деп. Гына достар, уютный гына өденің шундай столовый бар, кафе. Даже там на террасах можно шунда отырарға. Бляха-муха жеп қалып кетме. Гына достар, кухнялары. Әдіріп кіні сладостар тұрып қалған шунда. Бұндай джемдар бар бұнда. Bunda mana соки бар. Bunda икмек. Наггетса. Альберт она мозгиліп уже ертеңсік завтракка накладывает так картошка фри. Инеме на завтрак картошка фри шегнем. Сыр бар, балдар колбасалар, шунда. Помидор, кукеймелер бар. Фруктылар да бар. Приятного аппетита, Альбертик. Неме? Турецкий завтрак ұқшаймы. Картошка фри, сосиска менен алған, Альберт кофе алған. Әлемінде непонятный салаттар алған. Мен достар алдым өдіме мына опять-таки кукей, омлет, 2 булка, помидор и сыр. И алдым какой-то бір странный икесей. Ошындай завтрак мына матур, ошындай терраса. Мындай мотор терраса. Ана біздің номер көрініп тұра. Бұнда кескенде отырға бұла. Даже мұна достар плед берелер үші хәгіт. Достар, мен ашап қарайым стамбульский завтрак. Кукейлерін ашап қарайым деді. Несі бішкерлер екен. Менен тәндірек бішкермейдерді мұғайым. Бұлай тәмді. Бұнда бісейлерден ашауға қыра. Бұнда қаттарылмақ бісейлер көп представляйды ма? Әлбеттің бір сосиска мұлда ашып қарайым. Мене сосиска қалмаған ем. Что? Сосиска var там где? Бұнда достар завтрак на включен. Была туда. Если обед и ужин включен алған, вообще қийлап шыға. И вообще праздничный күндерде отельда қийлап. Если бір әлбеттімен 20 төленіп 5 күнге и 4 түнге. Еще барып түстейкерге 22 мен завтрак включен ғана. Сүт дейтіп ашадық яқ қодай. Мен 6 булочка ашадым. Аларда ашынық дәмілі булочкалар. И ошында олардың мына прям ошындай не бар, дворик внутренний. Мына осылай мотор, мына осылай дворик. Бұнда поход дело яңы үй қашылағандар. Бес ана гирляндалар мана урап сыққандар. Ошындай мотор, ғана внутренний дворик. Мына онда ресторан, кафе. Погода бұнда қатарына жылы, плюс 15 градус. Бұна қарағат еще ошындай нейдер қойып қойғандар, мотор ғана. И даже мына внутренний дворикта тышта бар мына туалет. Көрәхедермін. Мына қой орға ішлегендер ошылай. И бұнда туалеттер енді. Вообще все прикольненько, уютненько. Представляете, мы достар, мен қайда? Бұна был теге дворец, ана теге великолепный век по сериалым біләгі дағу. Теге Ибрагим Паша бар дағу. Кімнің ирелі? Короче, Хатиджаның ири. Мына теге визирдің, Ибрагим Пашаның дворецы артында мен тұрам, представляете ма? Бұна қарағы. Үшмен, короче, аны өлтіргендар. Біләгі бетінде. Грустный конец. Чувствуем, пошли. Короче, достар. О, бұнда таныштары соғандар, рәмілдердің. Прикиньте, Стамбулда даже таныштары сұрайдар екен, оказывается. Вообще, да, такой сюрприз. Ну, вообще, смотри, для каждого мусульманина же, вот, если мусульманин умирает, у него закрывается книга левых дел, плохих дел, а книга правых дел остается открытой, благие поступки. Если ты такую мечеть построил, например, то каждый человек, который прочитал в ней намаз или что-то хорошее совершил, то тому, кто ее построил, в книгу правых дел это записывается, как сетевой маркетинг. Получается, если ты построил много школ, например, или много мечетей, или больниц, там, то после твоей смерти тебе все еще благие поступки записываются, и у тебя повышается шанс попасть в рай.
Егетке яулықты индірмайдар. Менің яулығым жоқ не. Айгүлдікі бар, Айгүл менге алмаған. Почему-то я не поняла. Пришлось менге яулық қатып алырға. Ол яулық тұра $1, прикиньте, $1 кім бұл? 75 рублей. 60 теңге мынау яулық. Представляете ме? И ол әлі немен әштенген, бұл не ол? Нетканное полотно. Синтетика, короче, одноразовый яулық. Одноразовая пеленка. Бұны құшатқыларға түшейдер. Осы что ли? Алиот, қара. Қарағыз немінде ұлтаптай бұқтар көшін. Бұнда неме тұтқандар бар? Гау или шәрбәт тұтқандар? Гау или шәрбәт тұтқандар. 3-4 век до нашей эры, вообще старый. Прикиньте, 3-4 век до нашей эры. Капец бұрынғы. Таких кранов не было, цемента не было, железобетона не было, это же все вот вручную, по сути, строилось. Видишь, шуны қолман төдегендер. Это просто невероятно волшебное место. Ну, это же еще, видишь, почему такие большие строили храмы специально у христиан? Потому что разве это было? Потому что когда человек заходил в храм, он понимал ничтожество человека перед Богом. Это что он такой маленький, а это по космической здание. Мен, короче, Султан Сулеймандың дворысына инеп барам. Бұнна отыра, күрәгіме менің артымда прямо. Әйдегі менің мұна. Бұл, оказывается, Султандың кухнясы бұнда орындашқан. Представляете, мына ұшынан алып, мына осында қаттым. Бес олың болған кухнялар. И теге всякие повар-моварлар яшағандар мына өкпе ұлталдарда. Представляете, короче, если мен Султанның повары болғам, яшаған болырым ошында. Короче, достар бұна қарағат бұл теге Султан Сулеймандың, короче, Султандардың троны. Ама, ошы кресло, тек бұйдап қоймағады, ол кресло түгіл нефикалы, ол трон. Ама, күрәгімді, самый настоящий. Султан Сулейман хан Хазретлі қарап тұрған балкондан жингізге. Ана, көрәхігіз мі? Прямо ошы орында тұрған ол. Мен білем, анда ядылып қойған, мына Сулейман деп ядып қойған. Осын айтам. Здесь был Сулейман. Здесь был Сулейман деп ядып қойған. Ай, Рами, менің қойайын деп білем. Біз düşіп кетіп барабыз ғаримға. Ол вообще астта, почти ер астында, прикиньте. Мына.
достар, мен не гарем үстінде жүріп жатам. Мына осындай наложницалар яшәгәндер. И прямо представляете, мына осындай иденде йоклагандар. Даже кроваттары булмаган тегеләрдән. Өскә этажда яшәгәндер, которые теге фавориткалар булган бит инде. Алар шул теге второй этажда яшәгән булгандар. Теге бахырдар обычный наложницалар. Мына осында астта прямо иденде ятып йоклагандар. И бүтін огромнейший бүлмеге мына буган бер генә мейес. Прикиньте. Мына ошондай огромный бүлме. Икенче этажга мендермәйләр ярамай. Шуннан соң, короче, теге бүлмәнән достар сыгаһың да именно прямо не находишься был залда. Ул открытый. Мына күрәһеңме, ана прямо анда һава күренеп тора. Шуннан шаптырып ямгыр яуган. Ана монда астка төшкән, монда канализациянан агып төшкән. Короче, был открытый дворик булган инде. Бана ошондай мотор төстә, шуты голубой төс ятканда. Короче говоря, достар, күп ердә реставрация бара. И күп ерләргә безне индермәйдәр. Шуннан, короче, тегеләр уянгандар да теге наложницалар. Мына алардан теге общий булган инде. Юна торган урын. Короче, был наложницаларның общежитие булган настоящий. Ой, күрәгез, мына бунда бер крандар, бунда алар теш югандар, юнгандар. Алда ошонда уйгап Я слышала, на ремейке даже подтвердит. Я слышала, было настоящий наложницаларның общежитие булган. Мына әйтәм бит, бунда теш югандар, шунда култы астан югандар, хамамдары булган. Култы астан күндә югандар инде. Мына бунда теге басып карап торгандар инде, теге евнухтар, булар эшләгән икән, тикшереп торгандар. Бу теге вышка евнухтар булган. Скорее всего, не сайды уйдайм, белмәйм, конечно. Короче, достар, мына еще карагыз, мына теге евнухтар примерно теге ошолай выглядели инде. Мына аларның арттарында шкафчиктар булган, наложницаларның киемдәре бит ошонда яткан, дип уйлайм мин. Хәзер мен һәргә еще күрһәтәм, кайда алар юынгандар. Султандың наложницалары. Алар, короче, юынгандар була ошонда. Хәзер инде күрһәтәм. Так, ошонда инде ярашыкта. Туалеттен күрһәтәм. Мына кара. Мына ошонда алар юынгандар. Туалет биде. Шуннан мына бунда булган кирәк. Кул югандардан скажу. Бунда энергия ярамай. Мына бунда опять-таки тоже ана шу кул югандар. Короче, юынгандар. Сыгаһында, и бунда, скорее всего, алар ял иткәндәр. Мына предбанник хәмәлдә. Юынып сыккандар да, халаттарын кигәндәр да, и ошында хәл алгандар. Потому что хәлләр беткән өчен юынып. Аларның ише белән нимәләр булган. Нимәләр? Кальянная комната. Представляете ли? Короче, султандың наложницалары бер хылдыгы сыгып, мына бүлмәләр кальян тартып утыргандар. Ана күрәсезме, мына кальян, ана күрәсезме? Ана евнухтар тапкандар микән? Белмәйм, короче, кемдер бунда кальян тапкан, бер хылдыгы. Ана күрәсезме? Целый комната булган кальянная. Прикиньте. Короче, бунда сыккандар да теге наложницалар гаремдә яшәгән прогулкага, скорее всего. Какой-то бер бүлмә ял иткәндер мазгилешеп. Шуннан хәзер дальше инә. Ишек, әллә кайда алып бара. Опять-таки анда индермәйләр, ярамайлар, реставрация бара. Второй этажга вообще менергә ярамай бер кайдалар. Шулай йөрәһең, короче. Скорее всего, ана какой-то бунда теге погреб хамак нәмә булган микән, белмәйм, потому что хыуык. Может, бунда ашамлыктар хранить иткәндәрдер, кем белә. Бунда, короче, вообще целый лабиринт, достар. Ана күрәһегезме, әйтәм бит, был целый город, мына күрәһегезме, мына целый мини-городок. Ана второй этажда кем карап тора? Мына бер ир карап тора. Әнчә булган менергә ярай, безгә менергә ярамай мин. Анда менергә ярай икән, достар, хәзер менеп күрһәтәбез. Бунда, короче, второй этажда яшәгәндәр всегда фавориткалар, привилегированный. Веселер. Дип уйлайм мин. Мына весь бөтен ердә брусчатка, бөтен нәмә таштан, әйтәм бит, целый городок. Вообще кызык урын. Короче, Рамил әйтә, что бунда еще бар төрмә. Мына ошонда төрмә булган, типа. Это ваш кафе. Это главное, типа, Кафе? Кафе. Кафе не. Кафе это дверь. Главная дверь. Почему дверь? Короче, достар, какая-то была главная дверь. Там очень интересно. Главная дверь була, значит, брай, главный кассир. Логика железная. Короче, мына достар, инәбез. Ну, был что-то, беләсезме, достар? Бунда, короче, караңгы. Мына караңгы, без окон, без дверей, почти что. Мына бит, кап-караңгы. Скорее всего, бунда тоткандар наложницаларды. Тукмагандар, пытать иткәндәр. Миша дип уйлайм, конечно же. Бунда
хамам болған. Кәдімгідей хамам болды. Короче, келіп ойнағанда, осылай айтып, мында қараңғы, шәм яндырып отырғанда, мына такой, так себе хамам болған әлік. А может, хамам болмағанды білмеймін. Ну, тышында хамам деп анылған. Мында айтам бетім, оберет, вообще. И еще, достар, представляете, мен наконец-то таптым туалет. Достар, туалет бөлмеге. Осында кешек болған. Бұл туалет. Короче говоря, достар, бұл настоящий ауылдағы туалет. Біздің ауылда до сих пор осындай туалеттер бар. Достар, шет қорағыда алардың немендей бұрынғы есектер, я ходай. Бұнда наложницаларды, я ходай, етіп беклеп қойғандар, бұл есекті тартырдық та түгіл. Қаттарының ауыр, бұл бұрынғы есек. Вообще, темірден іштәлген. Короче, достар, мен наконец-то еттім Валида Султан, кем андардегі сұлтандардың әсәхи яшеген бөлмеге. Бұна қарағы, осылай выглядело. Бұл үпісі Валида Султандың бөлмеге. Например, бұл әрине менің бөлмем. Мен думаю, мен Валида Султан дегенде, өт. Қайынбеке бұла Валида Султан. Жоқ му? Мен қайнам бұла Валида Султан. Короче, әсәйдің бөлмеге бөлді. Хинен қайнаңдың айгы. Короче, достар, мен бұнда еще бір клетка таптым. Мұна қора. Всех блогеров Османской империи держали в клетке, морили голодом. Життегізме, оказывается, ол вақытта уже Потому что они все фотографируют и снимать на видео, достало уже. Життегізме, оказывается, уже шо вақытта болған блогерлар, прикиньте.